Hello mbahaye ikaze kuri Party TV. Patrick wa Party ngarukanye insanganyamatsiko ikomeye cyane. Ngira ngo mumaze iminsi mwumvishe itandukana ry'umugore wa Platini ndetse na Platini nemeye. Hariko benshi bibajije ese ibi bintu by'abastari ikintu mutamenye nuko atari we wenyine. Ikintu mutamenye nuko atari we wenyine, ibi bintu biba mu bastari benshi cyane. Aho tugiye kurebera hamwe abandi ibindi byamamare bigera mu 9 byose na Platini arimo bitabashije kugumana urugo, bitabashije gukomeza kubakana n'abantu byari byashatse. Aha rero ku mwanya wa mbere uragira uti haraza nde? Ku mwanya wa mbere abantu ntimwabimenye cyane cyangwa se kubera byabaye kera mushobora kuba mutabyibuka bamwe. Ku mwanya wa mbere haraza David Bayingana ndetse na Teriteka Kesi. Uyu David Bayingana yasezeranye na Teriteka umurundi kazi kuwa 25 z'ukwa gatanu mu 2013. Uti rero byagenze gute? Byaje guhwihwiswa cyane nyuma yuko basezerana ko umwana babyaye ashobora kuba yaragiye ahinduka umuzungu. Kandi nkuko mubizi Bayingana David nubwo ari inzobe ariko ntago ari umuzungu cyane. Barabahwihwisa rero ko uwo mugore ashobora kuba yarabyaye umwana w'umuzungu, bese bishoboke ko yaba yaraciye inyuma David Bayingana. Gusa David Bayingana we akaba yaravuze ati ntago ari byo, ndetse rwose n'umwana, uyu mwana n'uwanjye. Uwo mwana ndetse aza no kumwita izina ryiza cyane, Bayingana Joshua. Uwo rero ari ku mwanya wa mbere, hari ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri rero uti haraza nde? Ngira ngo muribuka inkuru ya Gahongayire ndetse na Gahima, aho bamaranye imyaka 3 yonyine bigahita byanga. Gahongayire na Gahima rero bakaba barasezeranye kuwa 20 z'ukwa 12 2013. Ngira ngo ni mu mwaka umwe neza na bano Bayingana David. Ariko aho bitandukanye nuko inkuru ya Gahima na Gahongayire yo yaravuzwe cyane. Bibaza umusitari wa gospel ni gutatandukana, twari tubizi mu bastari bandi basanzwe. Se muri gospel gute umuntu uririmba gospel yatandukana n'uwo bashakanye? Bese abantu benshi bishyiramo hariko muri gospel umuntu abari afite discipline, afite uburyo yabiragije Imana ibintu bye. Abantu rero bakibaza se Imana yabatengushye byagenze bite? Ariko ni ibintu bibaho cyane, ni ibintu bibaho cyane, biraba cyane mu mibanire y'abantu. Ari ibintu nyine bidahura. Kamere z'abantu ntago zitegetswe guhura. Iyo kamere zanze nyine umwe acaha unundi agacaha. Ngira ngo aho hari ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu rero uragira uti haraza nde? Ku mwanya wa gatatu ni inkuru noneho yo yasakaye mu matwi y'abantu ndetse nta nubwo ari kera. Inkuru ya Lionel Sentore ndetse na Aline Munezero uwo bita Biju muri Bamenya. Aba bantu bari basezeranye ku itariki ya 8 z'ukwa mbere 2022. Ariko mbere yuko basezerana nyuma twaje kumva inkuru ko ngira ngo Biju yari yarasezeranye, cyangwa se oya ntago yari yarasezeranye, yari yarakundanye n'umutipe witwa Benjamin. Ariko nawe ntibyakunda, aho rwose uwo mutipe yari yanateye ivi. Abenshi babatse umuntu yateye ivi bamushubije impeta. Ni ibintu biba biryana mu matwi y'abantu, ariko nyine birashyira bikanga. Ngira ngo uyu mutipe bari bakundanye muri 2020, batandukana bivuga ko Biju agiye gukundana na Lionel, asigaye akundana na Lionel. Abantu baravuga ati noneho Biju bigenze neza. Bibutsa ko mbere cyane rwose yaba bavandimwe, yaba Benjamin yaba Lionel, Biju bundi yakundanaga na Mustafa Kido. Ngira ngo muramuzi Mustafa Kido. Banafitanye umwana rwose mukuru mwiza bafatanya kurera, umwana udafite icyo abaye rwose.
izi nkuru rero zakomeze zigenda kuri bije, abantu baribaza se bije niba udashobotse, abamusanga nibo badashobotse, ariko igihari nuko batandukanye rwose neza, baratandukanye, aho ubu ngubu basigaye yifitiye undi mukunzi mushyashya ndetse banafitanye undi mwana. Iyo nkuru reka tuyiveho rero. Uravuga uti rero ku mwanya ukurikira harinde, ku mwanya ukurikiraho ngira ngo umuraperi witwa Amaji nawe buriya yarasezeranye neza cyane imbere y'amategeko, asezerana n'umukobwa witwa Uwase Liliane. Rwose barasezerana ngira ngo ku itariki ya 24 z'ukwa 12 2017 aba bantu basezeraniye kuri Christ Guest House. Ngira ngo Christ Guest House ngira ngo abantu barayizi, ni hariya ku Ruyenzi. Aba bantu bamaze gusezerana ngira ngo hari habaye gusaba no gukwa, niho gusaba no gukwa byabereye. Aba bantu rero bamaze kubisoza ibyo byose no gusezerana imbere y'amategeko, babyaranye umwana w'umuhungu, ariko amakuru aremeza ko muri iyi minsi bo bafatanyije ubwabo barimo gusaba gatanya, kuko kubana byarashyize biranga neza. Nyuma yo kubyarana umwana w'umuhungu, imibanire yaje kwanga, kandi ubundi rwose ngira ngo abazi Amaji yari umuntu rwose ubona ko akunze urugo rwe, wumva ko yiyubashye, anubashye urugo rwose. Sinzi cyaje kuba, ngira ngo abandi banyamakuru nabo bazi wenda ibyabaye mbere yuko basora ko batakibana cyangwa se bagiye gutandukana, ariko igihe ari itandukana ryose ni ribi cyane. Amaji ntago akivugwa cyane, Amaji rwose ibintu by'urugo nta nubwo akibigarukaho. Okay, reka turekeraho rero iyo nkuru ya Amaji, reka dukomeze ku wundi mwanya. Wavuga ati ninde ukurikiyeho? Umuntu ukurikiyeho rero ngira ngo ni umu DJ ukunzwe cyane muri iyi Kigali, umu DJ witwa DJ Toxic. DJ Toxic yasezeranye na Tarandekize ku itariki ya 12 ibihumbi ngira ngo oya ni mu kwezi kwa 12 2020 niho barushinze. Uyu DJ Toxic ubusanzwe yitwa Aruno Ishimwe, ariko bamaze kurushinga nyuma yo kubyarana umwana bagiye bagirana ibibazo byinshi bitandukanye mu mibanire yabo, kugeza igihe bemeranyijwe gutana hashize umwaka umwe wonyine muri 2021. Baba baratandukanye, umwe acukwe n'undi acukwe. Ngira ngo ababibonye cyane rwose amafoto arigaragaza, aba bantu rwose urabona ko bari baberanye, abantu beza kabisa. Ngira ngo DJ Toxic abatabizi aturuka ku munyarwanda ndetse n'umushinwa, umunyarwandakazi ndetse n'umushinwa. Ngira ngo amakuru aremeza yuko aba bantu cyangwa se uyu DJ Toxic yavukiye muri Kongo, havuka ku munyarwanda ndetse n'umushinwa, mu gihe uyu mugore we Tarandekezi we yavutse ku munyarwanda ndetse n'umwarabu. Aba bantu rero ukurikije n'amafoto yabo rwose amasura urabona ko byari biberanye, ariko byaranze muri kamere zaranze guhura, bigeze ubwo umwe aca hano undi aca hirya, bati twongere twibere singo. Ngira ngo rero batandukanye banafitanye umwana, ngira ngo nayo nabivuze. Okay, ku mwanya ukurikira rero, ku mwanya ukurikira ngira ngo muramuzi cyane umwamikazi w'abasirey queen ari we Shaddy Boo rero yasezeranye na Medisare. Ngira ngo nkosoye gato, ntago bigeze basezerana. Aba bantu bari babanye kwibanira gutyo gusa, bagira abo babyarana umwana ndetse n'uwa kabiri, muri make bafitanye abana babiri. Aba bantu rero nyuma yo kumarana imyaka igera kuri 4, umva ngo byaje kwanga, hari ibyo batumvikanye. Shaddy bacaha Medisare nawe acaha
yigumira muri studio. Shadi batangira gutwika kuri social media, njya ngo murabyibuka rwose. Bamaze gutandukana, umugore yaribohoye cyane, agaragara kuri social media birenze uko byari bimeze mbere. Okay, ku mwanya rero ukurikiraho bakwibaza uti haraza nde? Ku mwanya ukurikira ngira ngo haraza umuproducer ukunzwe cyane, wagiye ukorera indirimbo abantu benshi, harimo na King James. Ngira ngo King James we barakoranye cyane rwose, cyane. Uyu rero ni Joseph Habimana cyangwa se uwitwa Nox Beat yari yasezeranye na Bernice, aho gusaba no gukwa imihango yo gusaba no gukwa yari yabereye ku Ruyenzi hariya hafi rwose yabishenye. Ngira ngo nanjye nari mpari cyane rwose. Aba bavandimwe basezerana, bwari ubukwe bwiza. Rocky Kimomo niwe wari pare wa Nox Beat. Basure rwose bari bambaye neza bakeye. Nyuma rero bajya no gusezerana rwose imbere y'Imana, aho basezeranire muri Sunday Park, hanahita hanabera reception. Hose nanjye nari mpari rwose, mbona ari ubukwe bwiza pe, mbona ari ubukwe bwiza. Naje gutungurwa rero no kumva nabo bari ku rutonde rwose rw'abantu batandukanye. Icyo nakwibutsa ko nuko gusezerana cyangwa se gusaba no gukwa byabaye ku itariki enye cyangwa se mu kwa kane, byabaye mu kwa kane, igihe rwose twari turi mu covid imeze nabi cyane, mu kwa kane 2021. Gutana kwabo rero kuje rwose ibintu binababaje cyane. Batanye muri 2022, mu gihe twabonaga ko ari couple rwose imeze neza. Icyaje no kuba noneho kibi cyane nuko umugore yahise agenda ajyanye n'umwana. Nox Beat rwose araho nyine gutyo, umwana yatwawe n'umugore. Okay, reka dukomeze rero. Ku mwanya ukurikira wakwibaza uti haraza nde? Ku mwanya ukurikira ni inkuru imenyekanye ejo bundi cyane rwose, ari nayo nahereyeho. Nemeye Platini ndetse n'umugore Olivia. Ahangaha aba bantu rwose bari basezeranye neza rwose, imihango y'ubukwe yagenze neza, ariko ukabona ko harimo akantu ko kwihuta, kunyarutsa kabisa. Aba bantu ku itariki ya 27 z'ukwa gatatu 2021 niho habaye iyo mihango yose y'imbere y'Imana. Mu gihe gusaba byabaye ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021. Nkuko rero nabigarutse, bwari ubukwe bwiza pe, bwari ubukwe bwiza. Ubona ko abantu bakeye. Platini yari yambariwe na pare we witwa Ishimwe Kina Music, ibintu bimeze neza. Vuba rero niho hadutse inkuru, ngira ngo biravugwa ko Platini yari yaranambimenye kera rwose ko umugore we umwana bafitanye atari uwe. Icyo rero ntago ndahamya ko ari cyo cyatumye batandukana. Ngira ngo igitandukanya abantu akenshi biba ari kamere ziba zitahuye, cyangwa se imibanire ikagenda nabi. Nta na rimwe umwana yaba ikibazo. Nkuko nagiye mbigarukaho mu biganiro byabanje, Platini ni umuntu ubona ko kabisa yakwemera agaca bugufi akarira umwana nabizi ko atari uwe. Pfa kuba ukunda umugore, kandi nacyo umugabo uwo ari we wese yakaba yakora. Igihe ukunda umugore wawe ntago wakwanga umwana we. Ku mwanya rero ukurikiraho uribaza uti haraza nde sasa? Haraza umuntu bita DJ Pius. DJ Pius yasezeranye na Ange Umulisa. Ubukwe bwe rwose aba bantu urabona ko bari baberanye. Ngira ngo abazi Umulisa Ange ni umukobwa muremure ushinguye. Wanabihuza rero na DJ Pius nawe muremure
muremure cyane, akavuga ati couple kabisa ni sawa, iyi couple ni bien. Ariko kuba byagaragara neza mu mafoto rwose ko ari abantu baberanye, ibyo ntago biba bihagije. Kamere zaranze banze guhuza aho bano bantu rwose bari bahereye, bari bakundaniye ahantu bakoreraga ibintu byiza cyane rwose. Buri ahantu umuntu akorera kubera igihe ahamara, nubona ukorera ahantu utakura umugeni uzabihindure. Kuko abenshi bakundanira ahantu bakorera nyine, kuko ni upasa umunsi wose, navuga umunsi wose, igihe kinini cyawe ni ugipasa cyangwa se ukimara uri ku kazi. Aba bantu rero yari couple nziza yamenyaniye ku kazi, aho umwe yari umu DJ undi ari umwe mu kabari runaka. Ibyo rero byo kuba bayakwenda guhuza umwuga ntago byahuye, ntago byatumye bahuza byose. Baje gutandukana banafitanye umwana w'umuhungu rwose mwiza cyane. Ubu buri wese ari ukwe n'undi ukwe. Ku mwanya wa nyuma rero upfundikira rwose, haraza abantu bamaze iminsi rwose mwumvise nk'itangazamakuru ko bahawe gatanya bya burundu, ndetse bakagabana n'imitungo bari bafite. Nta bundi rero ni Safi nibikora cyangwa se Madiba ndetse na Judith. Aba bantu bari basezeranye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 2017. Nyuma yo gusezerana, abantu rwose ntago babivuzeho rimwe, bavuga se aba bantu ese ubundi baraberanye. Ariko kuberana nta muntu ushobora kwicara ngo abwire abantu ngo ntimuberanye kandi bo babyemeje. Aba bantu rero nyuma yo gushyingiranwa bahise bigira kuba Canada, kugira ngo Safi niwe wasanze umugore we muri Canada, ko Judith yabaga muri Canada. Nyuma rero byaje kugenda bivuga ko imibanire yanze, biranga neza. Baza kwidesida gatanya rero. Ngira ngo murabizi mu minsi ishize ikiganiro nari nakoze cyavugaga ko byabanje kwanga, Judith yabanje kwangira Safi gatanya neza. Safi akajya yirirwa avuga uriya muntu yanyimye gatanya. Yari imeze nk'ubugome mbese. Ariko kera kabaye gatanya yaratanzwe, aho batandukanye nta mwana n'umwe bafite, buri wese acukwe n'undi ukwe. Turabashimiye rero cyane kuba mwakurikiranye iki kiganiro, tubararikira n'ibindi byiza cyane, aho rwose tuzajya tubaha update zigezweho, tukaziteraho comment, tukagenda tuzisesengura, tunatanga ibitekerezo byacu. Ngira ngo namwe muri comment mujye mutanga ibitekerezo, tungurane ibiganiro. Bari abantu rero bagera mu 10 b'ibyamamare babashije gutandukana n'abafasha babo. Ngira ngo icyo twavuga, nyabuna basitari bene data, gutandukana ntago ari byiza, ariko ahantu akenshi baba byapfiriye, mujye mutegura ibintu byanyu mbere yo kubana. Mujye mubanza mwigane rwose igihe gihagije, kuko birakabije mu basitari, birimo cyane kuruta n'ahandi hose. Ingingo yerekana ko hari muhura mutabanje kugenzurana. Ndabashimiye rero, mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugira ishya n'ihirwe. Patrick wa Pat, mukore subscribe, like, share and comment kuri Uwa Pat TV. Nakagaruka. Ciao.